Mayam Kurumzari Impact News ki Manung Mayam Taram Noksari Manipur da Manipuri Governor Rule PR Lakpa say Numit Mapani Sudal Numit Mapani Suki Matung Sita Laiba Tongan ba Mayam na Kudong Sabam Kudong Sadab Sing Si Natabita Aikogi Lagli Conditions Sida Anoba Mayona Mahitare Piski Damakta Manipur ki Langak Si Muk later Matunda Governor Masamak Akogi Secretary the Pamagi Wafam Sud Laga, Manipur ki Singaba administration, the Tona Wafam Lai, Aduga, Amana, Narang si Mahaki Weba, Wapamama, Kari Hageta, ultimatum P Bahaitare, Manipurda, Haukiba, 2023 the May, the Horki, Iran Senamara Morakanda, Sifai, Game Sing the Lokiba, Laki Bahaitare, Lutokipa Hai, Lutokipa, Kolai Singadu. Surrender to you within 7 days. Maduda Karim Pikalak Pataragati, Equimata case of Matalauda, Karim Tozeroi. But after 7 days, ultimatum to Lantu Krakati, Madu consequence Kayama Mayonaway Haba, Wapamama, Tola Kre, Loina, Angle Lamati Yankanda, India Home Minister, Miss Hana, Mahaki, Wafam the Miana, Santi Pami, and the Northeast Key, insurgency na, Surrender to Biro, Haba Wafam say, Pale, Maramaduna. Hari basing siga ni sigi amna sana ba matam amasu oiba aduga Manipur ki thoi irang sigi peace initiative oiba lambi imda lak ta senga lak labra haiba phom dune duga hari ba ultimatum number 1 gi ultimatum haitare koi gi Manipur governor na PR gi laikra matung da laiba initiative peace initiative sida koi gi hari ba kulai arms Manipur da report ki matung 6,000 arms loot taugi haiba phom le dubu masaida recovered tauri disuna da ki 1,200 300 swai makak ngai haitare aduna masig initiative si lodri mamang da su Manipur ki miyam na intellectual sing na pam da su santi hanjana bagi da mukta koi disam to ba haitare kulai sing si kulai thado ga di hariba nakalani da mungdare miyam khara maki handaga tra haiba phom da masig mamang da su mu अखोगी मणिपुर की MLA खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA होजी MLA हाइतारे मतलब की मिनिस्टर ना गुइफन ड्रॉप बॉक्स पाव थम्मकांदा खुलाई सरेना तौनन वाफम सी पुखत की बलाइग्रे अदुगा लाई वाफम दी हंदा किसना मो अल्टीमेटम पीरगा लाकोदनी अल्टीमेटम पीर लाको मतुंग सिदा मुक्सु ngasi maksu adum mi phami pun gi pau si lepna leiri adu masigi mi phami pun si gi against muk thadokadabni habigi wafam mayam su mera pai bising lakpadagi mi sam sing BVF kumba haitare kul ngak pasung haitare sam sam na sungu pem thadok leira aduna hariba peace initiative sina Madugi Koi Haureba Takun Matoi Suroba, Iran Silosinabi Mamidu Labra, Adana, ultimatums in the Karai Hauda, Miam, the Kudonsada, Tongani, Heavy Matan, ultimatum to surrender to the current of the Impact News yesterday, the Lancing Bips I hate and Lancing was a Hong Sang Mobi, senior journalist, and Hamdo with Ramnosari. Adugama, the Lancing was a professional MC around Department of Anthropology, Manipur University, was Arums Tramnosari, Lona. The idea money for my things, Chairperson MSRC was a Manipur Tramnosari. Hamza was a money the senior most. Azada Tamjage Tamzani Wafam Newsiki, Hamagi points in the Hana Kurai sing Sarena Toba, Lutet Tokiba Arm sing say, Sarena Toki Wafam si Hana, they never matamda, Hozixi, 7 days ultimatum period. Aduga, Mayam no Paris Sabin, Mayam Harris, and 7 days is shooting a don't Pagalaka, Pagalaka, Tado without any condition, on Hoki, have a home later the book sing when Piba, Whippen with the Heidi, Sinaram, Polams in Pagale have a home later. Ultimatums yielding that. Pagalakpa Sini may complain to fulfill waiting and dietary my action before deadline. Number 1, Aduga, Mayam Paris Adugi against the deadline to pick up in that. Adum Pakat Piari having more the operation Satabo home to Sipashi, my head, Anisi, Tunasabino, command Yimbe ultimatum in Naiduribra, Natal Tidim Gimamang Hita, Karamakadum, Langa, Haita, Langa, Takaka, the Rival home, the Kamita. Hi, Nampaja Wapani. Ada ojika hari itu tahu dengan dana, ay amma katang, katang sega maril ni dana so, maya amna pressure tahu amma ay chokang hoda bani. Handa jika pilai na 18 February 2025 ta, am pajaba maya mama double engine che, pel wale highway tu puna maktu di yari rega, ay na malak ta tahu dere, macam itu makangi. Manipur ki baat highway cida 18,000 maite Christian sing che. Namdana back to Hinduism, Hibise, Masimati, strongly I condemn Tawi. I am Punamana, I can hold up I koibo Tabi Bachina, I know Madu, Commento de Hadana Lana, Aitaho de. I know Kalibi de double engine chair, pearl, or rare, Hiba, that I appreciate Nahibani. I do have Manipur Mazerki Matanga, Barasakana, Lana,
tawai aduna ma home secretary oi ba matung da haibo khot pa adu gi era du nei khoni yaru di adu ga mangon da misinform to ba aran ba narrative amada meite christian lising train panbu namdana hindu olale haibe chidi very much masi asuki metek lan ba pauni adu mase koi pona ma ma gi aphabe era leibe yai sigi matang da di ma masa su khangma pai masi withdraw to bo pai haibe chi ma khap thamong ge okay adu ga hoji ki laiba point sida ultimatum to surrender akhona ultimatum che lai chi kari gino kun nga pai da na thore machina khulai la aga to rip chi kari gino khulai pai bai be se license gan natana aine yate Indian Arms Act 1959 illegal haitare adum lejare adu lei jaba sida adu makhulai paiba aine yada pot adu nang surrender to gai na chuma hairi ba nangai paiba ya haluri chi kari gino si ga horak pa mam genesis samai ko na khangma phai ba right madam the since 3rd May 2023 degina ngasi bhawma tha kuni thoi changsala ba bhawda Manipur sarkar na akoge life and liberty loina property punamak citizen ge to buchi fundamental right chi kanana buchi state government na magi sole responsibility na ba asi mana ngaka da ba senga da ba punamak adu to hu da badagi right to akoge self defense private defense ai ba ma Indian penal code so hojina bharatiya nyay sanhita da so adumba ai bu hat ka da bo ra bade ai am so ai ge kambu hat ka da bor di ai no defense away right haipagi khudong chaba ma leibudo madudi mehat paching de hairiba adugi mong adu da lauraga aigi khul adugi ma icha itu aduga ichilina leiribu mayam che kukilam hen tu hen makambu ne attack torpada ekoi ge nahalul mam punchalaga ekoi aribu paisijin naraga self defense to wai chi masana tabne ba lan ge matam da madu lo da lali kolen adu tawre adana police ta taw ge dana ai impal police station da taw ge yang tangai biram haibi yab na te ba adu mahana to bomong da pai gi bana kolai sarkar na state forces na state defense mechanism na with the help of central forces na to bi dabdagi tangai phutana right to self defense to bana ba adu bangna bo adu mi ge kolai mon ba bi lai na haita mun ba yang kap tana si roidro si ba yori bani si yori na da ma ni gi ni adu thadok ta boy tawraga tawribche because of that situation aduda loge he mase lo na yabani yadamni tawna matam leite aba adu pai ru ri bedo ani yadam thabuk to encourage to hai banate being a sanari bucket adu gi nate condition na yadadana tawrubani adu hojikti ai khoi gi adu ba government do phagara pharo leidre mamna thabuk to de han pen da bodo leidre ji president rule macha hai tare suspended animation president rule ge manung dani ko mayamna suspended animation na harga president rule nataba amudu do orboy ningi adu manung da mini president rule hai tare mai ben jangang na ba adu gi tong le bisi da thabak khara governor na mon pire ba empower tori ba adu matung ina khatang ma khan bu mali being a senate citizen ko na khan bada o si tawrib si situation ma yadana tawgi bani adu bo hojum free da thabadi chumde akana ba matam ma piraga tawbu chumi haidana mamasana khanda bra monde advice pibra aman chobudi ge mana akak number impel ka 7 days ajida kon ngak pi go ro ngak tabi go ro ma ji pulap ni both valley and hill amata da haiban nate pekalo karim pekalo tar di consequence mana henjin na to busu ya lo da le jare adu tawni haiban ma chi well and good ni han bata but adu gi pot tu da masai hang ne ri do numi taret ni ajang arang de gi paraga 27 da taramani tai ase bhawbati mana horan chinti aduga nongmai paraga mi pesa mun ge tawramba crime tawramba gadi adu di yaude ko adu di phaga damni punna damni adu na taba chumla se 80 hairone mai claim ta chumla bi mai kon kontra phare adu subject to correction adu gi da ta phaba du di adu di masana ngangi besi masana thaktok chabu male ba tawbu di ga men hai chini mi mayam amna machinery mayam amna sabni governor na puna makki makok ni haibi wani aduna adugum bagi tawbu du da yaugre ba do misunderstanding oi bani haina khalli aduga ching da chu chap chana tawbu gi pau du khoi na tai ching da chu kholai phagat pa aduga surrender tawrak pa adigi tam da su tawba ani je hojik le riba situation sida tampak ta mitai khata taw har ma yara ro
จริงหักตัวให้ไปดูไม่ยากเลยจุดนี้ generally คนนั้นพิลต์รีบเสียมาเมื่อกี้มีช่างนัทบัดจริงตะกี้คุกกี้กี่เราเล่าว่าเมนทูเห็นบ้าไอ้ร้อยนี่ให้จะร้อยคุกกี้มิสแกรนชิงนะหัวรักปนิมาดูไม่ใช่ยมท่าบะมีฮาลักปะอะดูกับบันเดลัยสอรักปะไม่เอามาสินะชมดาไม่ใช่กินฮารุนสูคนงาไปนะทอรีอีเบส for the purpose of self defense เนี่ยบ้าไอ้คนที่ทอรีเบสที่ไอ้ไม่ใช่เนี่ยนะไอ้กันมันนั่นเองคนที่เอตเกอร์นั่นเองบ้าอะดูมาทอรีเบสชิงอะดูแต่ defender โอ้ยดีบ้าคนที่กินเรื่องโซกันนี่อะดูเอตเกอร์ก็จะสมเลยเนี่ยให้เราก็ดีมาดูที่สุงยายาโรยบ้าอะดูมาปูกับนั่นนะ bought hills and plain a valley ดลายบนหาคุดิมานะมาร์มซาดน illegal วันไปบ้ามา license กันได้ให้ที่ก็ illegal arms ammunition ตัวริบดอหอยคุดงชาติตอนนั้นตัวบุรังกันนี่อะดูที่สิตัวก็ดับนี่ให้นี่อะได้ด่ามาเกออเดอร์มานะขันมาดูอามาตั้งเดียไอ้นั่นไงเต with due respect to the governor of Manipur มา for the last 20 months due to series of unfortunate incidents affecting peace and communal harmony ไอ้คนที่ unfortunate incident นั้นเราเดียบต่างหุ่มเดถอยมารีดขามยาดรอมังอาดขามยาดรอด้วยน้ำลายฉันไม่ยาดรออะดูตัวเดียบอะดูนะ unfortunate incident ดีนัดเตะมาทำดูได้เลยบัสร์ก้าอะดูก็ with the help of the government of India อาชินะส่วนบะตัวรู้ให้ตัวนั้นตัวดับะส่วนมันนั่นตระกสูอะดูเมื่อกี้ไกด์ดามาอะดูมังนามาทำดูกี้สัร์การนะช่วยกันเลยโคตรกันเลย intelligence failure นี่ไกด์นะให้กริมเนี่ยบะอะดูไอ้ความนั้นบุตรีคนละปนินะมาดูกี่คำนั้นตัวไม่ยากอะดูนะ series of unfortunate incident ดีนัดเดียบะ act of terrorism เนี่ยบะคุกกี้ miscreant เนี่ยตัวบุตร act of terrorism บุตรตัวบุตรีคุกกี้ขังเดนากาขังเดไม่เตะขังเดอะดูยาดี BJP government double engine นะให้ไอ้คนที่terrorism เสีย zero ตัวเลยให้ตัวน่ะอะดูดีชิคกี้กัน terrorism จะอันบอกเลยฮัลโหลให้เป็นไงบ้างอะดูชิคกี้ทอยบัชิดีคุกกี้ลาโลบ้าชิงนะตัวริบชิดี act of terrorism ชิดีจามันตัวเลย yes อาดู suspension of operation เลยบ้าการดสิงเซนนะมีต้องเลยวันนี้มาดูตาคุยมาดูตายาวริสิฮันดักรีพอร์ตไม่มาตุ้งให้ตาเร่มารู้ว่า suspension operation กี่เกมตาเมื่อกี้สิไฟซิงให้แต่การดสิงว่านั่นเลยแม่คุไลซิงอ่างกูตะเลยก็คุไลซิงเลยมันได้เนี่ยอะดูสู้ use ตัวริบพอร์ตมันเนี่ยคุไลดูสู้ก็ใช้คุไลไม่ยามสิใช้ลูนี่ยาแต่ว่าให้แต่ลุดตัวกี่คุไลสิก็ต้องพักกันละก็บิสลักนี่ให้ว่าผมดูสู้ก็ต้องมาได้ดูสู้มีอย่างไม่ยิงมาไปให้ตาเร่ขันตัวขันยิงตัวแต่ขันเลย generally ไปยันนั่นเลยโอเคพัฒนาสิ่งนั้นดีอะดูนั่นแต่ละนักนามมุขศิลป์นักนามนั่นตัวให้ไปดูอะดูมักที่โอ้ยเด็กอะดูมักที่พัฒน์โอเคมาทั้งเราต้องจำหลักสิเกอจะอรุณธรรมจะอย่างงี้มาดูที่กันใช้ไม่ยามในยิงสิห้อยมาใช้เดอโซฟ transparency อุปนิสังเงี้ยมาคุยมาฟ้าตาระก็สู้มีเดียไม่ยามข้างนั้นเทเบิลตัวระกัดมีเดียมิสคุยไม่ยามข้างก็ดีมาคุยไฟสิ่งที่จะไฟต่ำที่ไฟให้ระกัดดีมาดูตาequality โปรดัมสุลาคันนี้ balancing ตัวโปรดัมสุลาคันนี้อะดูตามุกสุยิงกันตาเฮ้ยอะดูมุกสังตายิงกันตาใช้กี่คุยกินะคุไลลักที่ประสิทธิ์ทุกคุไลลานสินะคือที่ข้างเร่อะดูบุคคลลูนี่ยาริบะsuspension operation โลกิมาขาดตัวบันนี้ทราฟร์ตัวตัวบัสิ2016ได้กิโลเชนเกตตัวกิจมันนี่บุกไม่ยาวกุฏิให้ตาเลยตัวน่ะมาใช้แต่มามังได้รีพอร์ตไม่มาตุ้งนั่นสหายจิกิว่าผมดู suspension operation เลยการเดินสิ่งที่มาสิ่งว่าเลยไม่ให้ดีกันแต่กี่ร่างที่อินโฟตัวไปคุดมยามสาวเลยเร่ number 2อะดูกี่คุไลสิ่งยูซินเนี่ยไปคุดมยามเลยเร่อะดูนั่นมาเรื่องว่าการได้นั่นใช้กี่เลยดีบุคุไลสิ่ง illegal arms สิ่งคงกระทำมาตุ้งได้อันนู้นว่าดี balancing ตัวพูดว่าหลักขัดให้ว่าผมดูสุดทำได้บ้างได้ genesis นั่นใช้กี่หัวรักขีบมองตัวนั้นให้ตาเลยก็ไม่ทำอย่างนี้มีอย่างไรก็ได้ก็ไม่อย่างนี้แต่หลายงานสินะหลายงานที่ trust กันเลยตัว people นะไอ้คนคุไลชิลุยเราหัวกันได้นั่นก็ทำไมนะคนน่ะไปที่ลุตตัววิจัยคนชินนะวิจัยกับพูดดิ defense ตัวนี้ให้ไปผมเลยครับนี่นะได้ตัวกันได้คุไลอะไรบ้างไม่ยามได้ที่ตัวก็ได้แต่ขนาดงานพี่กินให้ไปคนชินตัวนิ่งๆเราไม่ยามสุดเลยให้แต่ก็ไม่ยิงมีอย่างนี้ไอ้คนเดอคุไลสิก็ไม่น่าลักที่เป็นโอการ์มบ่ social and political condition da situation da kulai kamaina lakhi bano haibagi potuma leire aduga hojik kulai si numit kudingi kulai do season da ba amusung season da ba haibadu di only when condition dugi makha pole haibagi pot ni aduga sahi ani rom asida koina uraiba pot asidi karino haiba matam da a spiral of violence
aduna mana kapakpadagi aikoina khuthanbani aikoina kapadagi moina khuthanbani haibagi claims and counter claims mayam ama leikre aduga me ahum da thoiba thogdok me mari bawbu hairo haptam bu haige haibiro natraga me pulap tu haige haibiro tha amarom asida leikriba sauna ki ba ka kaino tokriba hatnariba sunariba violence ki pattern du ga jun changap ko matam dagi na ngasi bawsiga ani se qualitatively change ama lai aduna tongan ba political demand mayam ama tongan ba political move mayam ama ikoina ure aduna kamain tauge haibada dege amu misinformation mayam ama dege propaganda gi amna ethnic charge tauba propaganda mayam ama leinagrabani na miyam se nakal ani makta leiriba miyam si sida makoi da sarkar je thajadabagi sarkar na se control tauba ngamde haibagi pot ama mado leire aduga sarkar na su for that matter matam dugi chief minister na now and then high gribasa security labs like re tha traunga ingon the intellectual I mean amasan yazagre kind of say information se pirak tare haibana sing bagi poche leire aduga amuk madugi security arrangement si da hill valley thugai badongna aikoina tauba buffer zone thammaga taubagi pochina amuk hena nakal ani makta tongan ba makhangi khoidau saungning ba tongan ba makhangi political meaning mayam ama pinebagi pochima ugre masigi pochi dagi koina khulai se la aga illegal oiba mong da nakalani mukta khulai leire haibasimadi chume aduga la khriba khulai singa se amuk lokat ke haiba matam dadi hobjiki tu maina yamna mechanical oina aikoina hapta ama leiraga nakoi khulai mayam du pukula o natradi ain gi oiba thabak lokat kani haiba sidi yamna mechanical oiba pot ne haba madugi potu di siri biren na so tha tawramme adu madu kaisu effective oide nongmai amagumba ani gumba di kano da thagal lakra adu control box amamme adu de baw thidong kan hagidre ba aduna aina haijaning ibadi ai koina security kano da yengaga as well as lo ngang bagi damakta khulai kano do pikhalakpa lokatpa khulai lokatpa hairasi pirakpa mansung piraktaba lokatpagi siga kona na ai koina lokhat kadaba political kano steps kara madu machange madu ki potu walagadi ai koina hauja habik repetu maina ai khoigi khulai si mokoina logragadi atop group tu na kari tawra kadage natraga atop group tu gi khulai du lokalagadi ai khoina kari tawru kadage haibasa nakalani mukta tawba poni aduga ningkok sa masi isam samba ningkok nati life and death ki wani aigi kun hingadra hingoidra haibagi question nama yawbani na or aigi zati se hingadra hingoidra haibagi poche yawbani na mi singdadi amna ka henna sentiment se sui hojik nomai kapna di hairisa kapna ba hatta kaino amada thogdok macha amada hatta nomai kapna rakpa yabagi natraga hanna rakpa yabagi nomai yawdra bawda thang na ten na nung na utup na watup na adum tawrakpa yabagi potu leibani na ai khoina peace process se natre haragana kaino se nakal animak se aksigi harmony oina lakna bagi damakta di political initiative khara masu change masigi political initiative sa masi ayamba matamda PR manung da di masi kaya oithokan di PR ngami basidi forces naba kaidauba without any interference without any political intervention makoi tawding ngami but political process haira kanda di popular government ama leiba amdamadi popular government to yamna mating leiba popular government ama leiba gi mathau kaba ama leiba adu leiba aduna ekoina chief minister si resign tawkhre maram ama natraga maram ama aduga chief minister hanagi chief minister du sahi ani mana irang se laksan bangamde peace porak bangamde peace ki damakta thabak ama bawu lokalamde haidana miyamna ma chatkhiba matamda nungai ba mi su pari da leiribani both side ta mato maitai nga tana harau banate naga kuki nga tana harau banate kuki gi marakta gi su harau bakara then maitai marakta su harau ba mayam adu
अदुबु मदुगी महुत सिन्नबगिदमक्ता मदो गवर्नर रूल सिना नत्रग प्रेसिडेंट रूल सिना मदुगी पॉपुलर गवर्नमेंट मयामना पामीबा मखनगी मयामगी गवर्नमेंट सिगी महुति सिनबा ngamdabani मसिगी कइनो सिमसु अइको येंगबम चंगेबा हप्ता अमै मनुंग नोंमिदो कइनो पिखलो हाइबदुनदी मदुगी अपील दुनदी मैम अदुना मरम ओरगा अमनी तरा चामगुंबदी लाखसु याय नत्रे हायरगन कियोस अमा लाखप याय अदुगी प्रेशर से हेक चटकिबा मतमदा लाखरिबा नोंमै से लालहौबा गी नोंमै से खल अनि नेबा लालहौबगी नोंमै अमना विलेज दो नत्रगा जाति से आइगी खुन से नाक्सनबगी लाखप नोंमै अमा सिगी नोंमै मखल अनि सिदि खेनै यबो अदुगा पॉलिटिकल गोल सु खेनै पॉलिटिकल मोटिव सु खेनै यबो अदुना आइगी खुन नाक्सनबा चिंया तमयाद लेरिबा खुनसिंग असे ngangnabagidamata sarkardagi karidagi police station dagi lakriba nongmaising do pairiba mising dunadi makoi sa masa sa kainoni insurgent amani natraga revolutionary ne na fil tok jati aba moidi makoi gi kaino se yamna right to self defense aba khan adudani tamni na haibigri domaina ai defense life ai isagi individual life ai property ai group ai nupi angang madugi potse ngaknabani na leiramba sa henna operation toksaluba matamda nang numai paire illegal numai paire hapta amsu hele haidana operate toba matamda di mokoi sa phadanaba ain na henna paraktanaba idamta mokoi sa sum lapthokidana sum lapthokiragadi sarkarna pamdaba mi makhalama oirapasu yai haba lan sakhi bisu yai madu kano political goal ama yauna sakhiba group ama natre hairaga na gang oina political kano do goal yaudaba political ideology di yaudaba nongmei di yaubani na makoida tonganba ama torpasu yai haba aina haiseningi badi ai khoina kano se nongmei se lokana bo hona ba matamda yamna ka hena akai tukai ba mipa mipun yamna yaudana kamaina fagadage as well as violence kamaina khongat kadage mi political steps follow to bomsangi haibane aduna mi sing ado maduda convince toba mi sing adu da koida thajahan ba aigi nongmei sa nangna lawkre but me gi tang ohum du dadi police na sungak pidraba landara aba yum mai thanara aba mi hanara aba matam tu dadi ai kulai para kota pairak pani kulai leitre na police tagi lakri le adu roboi police na natraga military na natraga na paramilitary na defend to biramagadi natraga object to wanga mani na koina thazaragadi kulai do dum lakani aina kalli aduna masigi ultimatum ama piwasa miyamna mechanical wena thabak onthok taba masangi hena kaino sa political step social step as well as sarkar na miyam da convince to na bagi da mutta sarkar na governor na chief secretary na kaino secretary na DGP na makhoina pami ba potsa through DIPR natre haragan through media briefing sa sukui bi se ambok to dri barai na kal after PR tawdri adu before PR su irang sigi matang da di thoidong na tawdi zamzam na rule ma to wai ware kano ma kari haini 26 January gumba kano day ma da chief minister na wangang bai wani tawriba potse sini aikona sumaina laksal lage na media briefing haiba ma adu makti tawdri na kal thokte government statement chu thokte adu gi potsa masi hojikti kano sa kulai lokhat ke hai taragadi mado amuka hena miyam de hena khangan ba as well as transparency sangi miyam ka interact to busu sangi na okay miyam ka interact to jamno jaw mi kamai thambini se da khangai haijala puse da mayam su wakal si samam nare hai tare mande to akhoi thawai kana gu damukta kulai sidum pairak illegal tagib du phabra natra koi sigi na phabra kulai pa hong da si wafam si not only one community atom community soi le ngane khali
कमाई थमिनी से यामना तुमन समाई तो पॉलिटिकल स्टेप सिंग फॉलो तो बसी यू दबिदा थलाव हाइजल लपसे दाइ तारे सागी ओजाना सो हाइबिरी मियांग पॉपुलर गवर्नमेंट हम लेतार के मदि पॉलिटिकल स्टेप जो खर मखै फॉलो तो गदबने तो रूल सिन नंबर मगर पीआर की शक्ति सिन नंबर मकान मदि फोर्स ने हेना मांग थान सतपगी वाहम लापरिना मदुना केओस अब थोनबगी मसाक तु लांगाय ओइब्रा हाइबो हम दुस थमजिंग कमाई थमिनी दा होय कोइना अनि थोंना यंबे याय कोइ लोगी दमा कोइ तामनि ने खंबिरमनि कोर्ट केस थेंनारिबानी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट लेना मपान थोगा मोइनी याने जरगा केस लो सिम जुदुम याय दिगी एगी कनो एडवोकेसिंग नि अगा डिबेट तोनरगा विटनेसिंग अदगी डॉक्यूमेंट्सिंग करी करी पुथोनरगा अचुम अरान यंगा अदोमदा वरेब लोबो जुदुम याय अन लाइरि पोसी एखोइना होजि यंगदोइसि खुल ngakpabu oro amabu oro whatever illegal arms ji पाइब यादि जो कोइ लोइन खंगिन नत्रा होजि पाइदि दुनु सु खंगिनि आइजि पाइरगा चटलगा समाइन तरगा पुलिसना आर्मीना फारगा इदो साता नि खंगिनेबा अदुबु मखोइदा होजि ओजाना सु तामनि थम्बिग्रे मखोइदा थाजबा हाइबा मदि होजि सु लैत्रियो ममदि आइगि खुलाइजि थादोगा आइगि खुनजि आइगि इमुंग मनुंगि मिसि आइगि मरुपांसि मुनसि मांगद्रा आइगि फ्यूचर लैरोइद्रा हाइबगि वाखल अमा यावरिबा अदि ट्रस्ट डिफिसिट अमा गवर्नमेंट के मियाम के मरक से लैत्रेबा ट्रस्ट डिफिसिट से हाना सेमम चंगेबा अदुरगदि करी तोबगी इलीगल वे पोतो इन पाइर सुम लैदोनो मथौ ताद्रम नै पिथोरगने सोइदना अदुरगति होचि एखोइना होय ऑनरेबल गवर्नर ना थंबिरिदो होय तामनिनो बदि साइ अनफॉर्चुनेट आबेदो हाय निंदे नुआइदे दो अदुबो एज ए गवर्नमेंट लाइबक थिबा थोंनाइतबा थौदोंने जि हाइबम थोपनि हाइना आई एडवाइस थमजनी ममदि गवर्नमेंट लाजि कनोनि लोई हाइबियादबा पोट मा हाइबिया पोट मायाम लेबिनिना अदु अनफॉर्चुनेट लाइबक थि जि हाइतामनि थौदोंबो लाइबक थिबा थौदोंने दो होय मसागी मदेदे एखोइना बोर्ड कम्युनिटीज की से वजा हाइबिदो नेरेटिव से दम लैनेबो एखोइना एखोइगी नेरेटिव मोइ नुबि मोइ नेरेटिव अन सिगी नेरेटिव मयाम सिन नत्तबदा होजि मरु ओइरैदि रूल ऑफ लॉ लई हाइबसिदि एखोइदा मतम मतम gi ओइना पाउ पिपिरगा एखोइ मयाम से खंगन बम चंगेबो होय याम लाइबक थि से कोइगी एखोइगी कम्युनिटी की मीडियाना अतोप एरिया दा लांजल लगा पाउ लौब ngамदबनिना एखोइना फंगजैबो पाउ खरसिदि मोइना पिबा सेमदोक सादोबा एडिटेड पाउ दुने अखोइगी कनो फास्ट नेट ओबा पाउ दि लैत्रिबा फास्ट हैंड रिपोर्ट अमदा नते अदुना एखोइसिदा थोको थौदोक सु मोइना फास्ट हैंड रिपोर्ट फंगमोयबो अदु ओरगदि सिगी पोट माम जिं कांदा ट्रस्ट सि सागतपसि वाहिने ट्रस्ट डिफिसिट अदु लेबम दोकुनेबो अदि हानदि अमु कदोगेदा बिफोर पीआर हाइतरेको गवर्नेंस सिंग द लेब मानदबम सु खन उहले एखोइदा सु थोकनिको अदु इतारदि गवर्नमेंट ना मरी लेनबा ऑफिसर सिंग ना होय चीफ सेक्रेटरी नोय बिगरा डीजीपी नोय गेर आईजी नो अते मदु मोइ तो जेरसन होम सेक्रेटरी तोरसे वीकली ब्रीफिंग अमा सिगी इरांग सिग मरी लेना इलीगल आ मंगा फागले तारा फागले अदगी मी सुक सिगरे सीद्री हाइबने सिंग मयाम अमा रिपोर्ट अमा खक मीडिया दा हे हाइबम चंगे हनक दे कोइ तारेना सस्पेंशन ऑपरेशन यावदबा खुलाई पाइबो कांबो मस्वासन बि फारे चासन बि फारे जे कोइ तारे हां इलीगल बंकर ठुगाइ बता खले हानदी ठुगाइरम बसु याइ ठुगाइरम दबसु याइ कोइ तादेबो अदेदि मोइदा समाइना तहलगा एखोइदना समाइ तौनि हाइबि वखलरमा एखोइदा लाहनलेबो अदो हुजिकि वनदि मदुगी ट्रस्ट डिफिसिट तु खरदि हंदबा मालेबो राइट अदेदि सिगी हंदरिजे हुजिकसु वजान थबिगिदो कोइगी ब्रीफिंग अमा आफ्टर पीआर लाखुदगिदि कोइ सिबोकदि होनारे पीपल की सपोर्ट नत्रगदि कोइ कसिंग मोजु अदु यागदोनेबो पीपल सपोर्ट नेबो मोजि नीरिजे वेरी हम्बल सजेशन हाइतारे अदुगा हुजि ऑनरेबल कनो गवर्नर जो लास्ट ईयर अगस्त खक्तदा कनदि होम सेक्रेटरी रिटायर तौबनी अदमा एवरीथिंग मान लोइ खंगमगनी कनाना कनानो क्राइ कै मान लोइ खंगमगनेबो अदना फिभम न याददना खुलाई पाइखने से मा अंडरस्टैंड दरंगनेबो अदुमानो मा अपील तौरिनेबो नत्रदि हान तखाइ हरगनेबो अदुबु अदे साइ ngasiमकि थोखिबा हाइतारे को काक्सिंग एरिया दा खोइगी असम राइफल की टीम मना खोइ एटी की टीम मा फाइ हना तोबा फाइ मते हाइ याद्रे को पिकअप तौरु हाइतारे पिकअप तौरु पोतु सिगी साइकोलॉजिकल थ्रेट से सी तयार थोखरेबो मांदा खोइजी नोइजी एनी टाइम फाबो याइ कोइ मोइ साइकोलॉजिकल थ्रेट लम थौदो खर लेखरबने बदु अदु ओरगदि एखोइना येंबो यारिसि एखोइगी मैरा पाइबि ओइगेरा एखोइ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ओइगेरा एखोइ म्याम फामिनरगा हुजिति गवर्नमेंट जी हानगी एखोइगी लेंगम सांगम दबदु ओइद्रेबो एखोइदा
active oiba government oireba military crackdown torokani habigi nuai tabduna tonga mam chakre thabak ti tongam bo potlo moireba hanagi athingba pibiduna masana laga si tawramnina masagi mim thama tawramnina thabak ti tawraneba adodi singai ti tawradi akoi singai tawne na akoi habi abam tam oireba akoi na governor da akoi delegation am chalaga se akoi area gi wani ko akoi honorable MLA sing hai tare ko moi PR le ga su MLA di ori dra MLA di ori yang bi ti ori adodi honorable MLA sing through da akoi gi area da kun nga ko masing yang khai le tara le kun ra le adu sigi mo si kari to bidoino akoi loi khulai sar nda to hologe akoi kana su khulai pai ni ko te nadra akoi yum da tumningi isa le ni nadra ina du ada ai loi le ne ba responsibility yum ma ge loi lo nei ngak te ne ba pik pa chaw dra mani adui me am da khoi loi hanjan jarage government su masi gi rehabilitation package am sem biram dra akoi ji lore ga idom ta doi ni adi pha gi besing court ta ba to lanai ba tam ni khang ma lanai am court ka na ri ni ji pha gi ba me am ma aduna sigi pot me am si lai bini akoi su pam da ba po ni ana masi po chi government sai buk to gi ro hai ba sing do honorable MLA sing dra mang tharaga CSO sing local maira pai bi sing adu ate ati mayam du ka chatmi na ga honorable governor su open ni unabada yam kan chinba oide chinba oide mai chinjabana mani yam restriction am kan leibana te sigi smai tawni habadu habada manen harau gane marne kana da hujik leiba mr se si ama sagatpam jangi akoi trust deficit le ji lokthok khibam jangi ba adubu MLA sing chi mayam je aduba ta ai marak thachak hai ta jamu bida ta sen MLA ju government sem na ngauna le ba du bi policy lai trap sa la hai ba phom lai moi oi ba voice of the lakri hu ba dai adai du da adai kali bi hai bada phajada ba sarkar sem na bo na ba ai se aikoina moi gi akoina loi se sarkar sem na ba kaino se MLA sing chi no kon dei hai ba matam da makoi se yamna selfish tong na adum uba power yam pai ba dong na uba asi natabida hanagi si minister na tawbang ngamam da ba ai khoina tawgi na khanba positive oi ba pot yauri bra ai ba tu de ko yeng tri kari gi no ai ba question namati lai sai de no ai bam thole ba hadakta just after pia ko gi MLA tarana punna soi torga sima press statement am thoi go mayam discussion ta ursi masima diam phajare khole thodona adu da hanagi provocative bo di yauri hai nai ne adu gi soi tara toroi di mi tara da punna toroi du moi tara ju pun ngam dre si ke no ni ko khoi open secret lai tare moi tara ji government semak pa matam da kanana sim se ur pe madongi midugi matung inna bo na ba la ko sungam da ba contact tong na rom da thawa yaw re mogi area ji wan ko peace initiative ki wafam to gan la ga chaw sai de moi de government pai de di commissioner de ya de ko khoi swai gi su madugi posi hoi khoi lon mak da ai 100% loin to di habidi ai haibidi ngam jaroi khara budi am kan hona da na tawli peace initiative launa ba hona ba adu oda tong na ba khara di yaw re ba adu ka khara madi hujiki kana se matung ina bo hona ba se thawa yaw se yaw re ba aduna ekhoi aina sai mang thamja ki ba honorable MLA sing jina mang thara sap to kana go mukhardi to ngam ne ba kana go mukhardi muk tong ning da su ye adi amuk lai bak thiri na ekhoi gi oina di ekhoi gi MLA khara madi magi lekai tu da khun ngap koi mathok ta da ba mayam meri mam di kana da peri peri oi dram ni na khun etek to kani ki da ba se example ai isa hajar ge ai thong ju da khun ngap pa hoi mi oina len ba di khun ngap tan khodna le di udre kun loi ngap pa di le kun ngap pa mi oina le di le akhoi lekai tu da la ge etek to ne se khoi tha ja bai wa ne asmane to ya school de gi singja mai adu mayam le ri dina sinata ba peri peri se example kumbi le ri de gi andro leri lamlai leri sugunu leri lamlai leri khundra khom leri mayam leri ne MLA sing onabe MLA sing dra mai area de potu jiket mai tor kanda governor ka phajana wari sarga karam hain to dana masigi disam to godagi mar ngasai wadan thambi da nampu dek to bai se masigi phataba negative result su am la kane ba already moji lambi si lana chakhraga di lemhori bu khulai sing du karai la kani ekhoi gi against la ka doi ne lana chakhraga di tangai phadri lana su zatoi ni ma si laingam dan siang raga di adi hingdaw di adam hingna honarani hingna honau da paisa changi paisa du di laitamina lor ko doi ni mi ana sigi mayam jing biraga honorable governor na thopi bo order su kanwani hoi nampu mak ai tawni thaje de sumna da kai haidare warning haidare psychological ke noma khak piraga pirak na ba pirak trakandu da honorable MLA ji one by one ko biraga nang area da kulai pa ba kya lai nang tawro si tawro haibra chimur tawro ga tanaraga
तानरगदी लोइथोगनेब तानदना नफु तौरगदी नेगेटिव कनोम चखरगदी हुजिक पीस प्रोसेस वर्क याबगी कनो मखक लाइजे लंबी मखक सुम खरगा खोइना वे फॉरवर्ड से मारगा यंगद उरुक पाइदो अदुगी पोसी मांगिबो याबगी अकीब जुम लाक्तेब देबो अदना साइ पोसी खितंग चेक्सना अखोइगे कनो सदर पटेल गी वाइदा अखोइगे आयरन हैंड with velvet glove no hairame kar laksan ba adu pipe de na han da ba leng ba dingam da ba adu ki potu da lo ji phajana sin haningi lo ngak na thabak si ekta success oini na haiba su jo ai mak adma yam kana de hajen physically ko yeng kan da ko field da tawri ba conditions mayam si jo yeng ma thau tai haiba ni sam na maduna kamaina khulai para khipin madu sine se sam lai gre lai matung da hojik chi namfu da lokot ke hairagati maduna nungai ta masam tholagati lana कोई लाना सकने है भी नहीं वकल तो मियो बच्चे सब माना बना तब ना कोई कम्युनिटी अब खतर डिफरेंट कम्युनिटी ऑल कम्युनिटी लाइटा रहे सो आई द लाना सकी लागदी है ना मधुने है ना ngasi लान से लोशन रगसु आफ्टर 10 years 20 years अदुगुम लाना म मुलाकत है की बिस लाइट तब है वापन ने Impact TV की प्रोग्राम सिंग असि लाइव अमदी रिकॉर्डेड YouTube ता यंगबी हाइब तारगदी YouTube ता हाना चंगबगी महुता GPay दा हाना चंगबिरो GPay की सर्च बार दा Play Store टाइप तौबिरो मसिदा Play Store रिसोर्स कोड असिदा टाइप तौबिरो मसिगी मखादा बाय हाइना ऑप्शन लेगनी मसिदा चंगबिरो अदुगा लुपा यांखैगा मापन टाइप तौबिरो अदुगा ओके तौबिरो टिक अदुदा नंबिरगा पे 59 रुपीस ता नंबिरो अदुगी मथंगदा कंफर्म परचेस नंबिरो अदुगी मतुंगदा GPay की पासवर्ड हापिरो ओके नंबिरो अदुगा ngaihak ngaibiरो Play Store resource code की मखादा use code हाइना बटन अमा थोलकनी मसिदा नंबिरो अदुगा account confirmed successfully redeem थोलकलगनी मसिदा GPay की मथौ लोइरे YouTube ता अमुक लाकबिरो YouTube ता चंगलगा Impact TV टाइप तौबिरो Impact TV की वीडियो दा नंबगी महुता लोगो दा हाना नंबियु अदुगा join बटन दा नंबिरो Impact Silver की join दा अमुक नंबिरो मसिगी मतुंगदा GPay दा थाखिबा पैसा अदु सिदा थोलकलगनी Google Pay balance ₹59 हाइना मखादा subscribe बटन अदु नंबिरो अदुगा Gmail की पासवर्ड अदु मसिदा नंबिरो अदुगा वेरीफाइड नंबिरो मदुगी मतुंगदा yes always नंबिरो अदुगा ओके तौबिरो no thanks नंबिरो अदुगा Impact TV welcome message थोलकलगनी C+ दा नंबिरो मसिदगी Impact TV की प्रोग्राम सिंग लाइव अमदी रिकॉर्डेड सिंग अदु मियामना येंगबा फंगबिरगनी